paipio katini tesa canane bagoi miao hingke wahantu mani manoi baksa kurung tini kai specially musuk bahan tei alo mosdeng phantok mukhui machung kai tomato kuthung tei piaz slice khlaijak mui borok kolom mani mar first bite with musuk bahan. Wow. Roka saya balu ka. Kalau mau dan asis ke mana? Ini. Ini perlu naga plate tu buah. Apa kau angkai? Angkai naga plate tu, ani plate tu kayak asis nusari boy. Kuni video share karena orang di sini. Kita tu buat tu naga plate saja. Mas dengar tu apa? Angkai mui borak. Kan traditional food. Ngang lah. Suka? Apa nong? Tahu satu ngokan. Kering kerak musuh kering warin ya ini sih. Kan buah portion jalan aja. Kerak suku musuh kering buat. Satu tung kono, masa musuk bahan bahan. Wag bahan na karele. Maya masana na wasa. Kalau misalkan teman, sini lo kimchi dulu mantap ya. Kanggrong, pokoknya kanggrong ya. Ini kanggrong deh. Ini belum coba. Masuk yang mana? Dulu nih dukan itu mana masuk bahan, masuk saya mana nomor apa? Coba masuk kas dulu. Bukan kuja ke musuh bangsa. Kalau Jawa, jauh. Kalau jauh, rusak sata.
Eklemnya sabul juga. Bikin kerak. Ini apa? Aku suka masuk bahan brokoli soya. Hotel itu mana? Bisa masuk ya. Sampai kah? Alumos dan klaim mana? Ya. Masih yok kah? Betul kah? Bye.